Құрметті көрермендер, бүгінгі сұхбат өте ерекше болғалы тұр. Бүгін біз арнайы Қазақстанның және Өзбекстанның халық әртісі және Тәжікстанның еңбек сіңірген әртісі Юлдуз Усмановамен арнайы сыр сұхбат жүргізетін боламыз. Орыстарда сөз бар ғой, Горбатова могилы исправить, да, это точно. Мен сізге мәжбүр қылетканым жоқ. Вот, я сказала, это закон детканым жоқ. Я сказала, это мое мнение. Хочешь принимай, хочешь нет. Жалпы Жұлдыз Усманова болу қиын ба, жоқ әлде оңай ма? Сіз xohlang считаться қылың, xohlang считаться қылмang. Мен қазақтарға ұқсаймын. У меня все на лице. Ассаламу алейкум, я не могу так. Сонда сіздің мінезіңіз қазақтарға ұқсайды, Ama бетім, у меня все на лице. Yolğan yaxşı, қазақтарым жаман көрсе, бетіде тұрады, деп, тұрады. Манам шунақа, манам жаман көрсем, көзімден құттырамын. По-другому не могу. Күн орта жақсы ортақ. Бүгін бізде энергиясы тасыған халықаралық әнші Юлдуз Усманова ханым. Юлдуз ханым, қуаныштымыз сіз көргенімізге. Кеше ғана Шымкентте концерт бердіңіз. Концерттен келіп, қаланың шетінен дәл осы қонақ үйге 5 километр 800 метр жүрдіңіз. Жалпы энергияны қайдан аласыз? Қайдан аламыз? Энергияны халықтан аламыз, халықтың мұхаббаты береді. Бұл халықтың мұхаббаты бізге поддержка, мотивация береді, шаршамаймыз. Жалпы мен осы Түркістанда қанша концертке қатыстым, өзбек әншілер келеді бізге. Бірақ олардың билет, былайша айтқанда, орын көп табылады. Сіздің концертіңізге билет алу үшін бір ай бұрын іздесең таппайсың. Бұның қандай бір сыры бар? Сыр жоқ. Бұның сыры халықты бір көзді көріш керек. Мен өзбек санатшы deyapsiz, мен қазақ санатшысıyım. Қырғыз sevse Қырғызден санатшысымын. Мен халықты қызымын. Менде Түркістан бар. Менде Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан жоқ. Тебада har narsa болса, мен халық біленмін. Халық sevadi да халықты sevсең. Халық білен барабар болса, to'la bo'ladi. Xalq o'zini ko'rish kerak meni ashulalarimda, anglarimda. Mana o'zbekcha gapiraymi, qaysi tilda gapirib qoldim. Өзбекше түсінемін, бірақ кейбір сөздерді енді аударуға тура келеді. Бірақ менде мынандай бір мәселе болып тұрды. Сіз Америкада сұхбат бердіңіз, Мәскеуде сұхбат бердіңіз, концерт бердіңіз да. Америкада концертіңізде мен қателеспесем өңкей оқығандар, интеллигенция. Мәскеуде көбінесе жаңағыдай қазан асып жүрген, еңбек етіп жүрген азаматтар келеді концертке, дұрыс па? Ал Түркістанда қандай азаматтар келеді көбінесе сіздің концертіңізге? Беттем от А до Я дейміз. Халық, oddiy xalq keladi, elita keladi, har xil keladi. Lekin men elitaga boshqa, xalqqa boshqa aytmayman. Asosan mamlakatda hamma boy emas, 4-5 ta boy bor xolos. Sanoqli. Qolgani xalq. Xalq har kuni ishlab nonini munda qilib yeydigan xalq. Ularning dardini aytish kerak san'atkor. Men hech imkon qadar, imkon boricha durust, Allah razı to'g'ri gapirish harakatini qilaman. Oy, сегодня политика такая, надо так говорить, завтра другая. Ular keladi, ketadi, xalq qoladi. Ha, bu bor gap. Endi o'shaning uchun xalqni anaqasini aytish kerak. Oy, mana 4 ta boy. Boy sizni bogatli люди, sizni sotib oladi-da, olib kelib, baylab qo'yadi, ashula aytasiz. Xalq biletni sotib olib konsertga keladi nimadirkin deb. Ana ziyolilar, o'sha elita, aristokrat xalq bo'ladi. Aqli ishlaydigan xalq bo'ladi. Ular hamma narsani sotib olib pul bilan o'lchamaydi. Ular aql bilan o'lchaydi. Shuning uchun xalq keladi. Юлдуз ханым, жалпы сіздің мінезіңіз тік сұхбаттарыңызды көремін. Шындықты айтасыз. Орыстарда сөз бар ғой, Горбатова могила исправить, да, это точно. Сіз жылдан жылға осы мінезіңіз өзіңізге соққып тиген жоқ па? Сізге зиян тигізбей ме? Осыған байланысты. Ой, зиян har kuni bor. Men kimdan qo'rqaman? Men sizdan qo'rqmayman. Yo sizdan qo'rqmayman. Men shunaqa aytaman. Har bir insonda fikr bor. Fikr bor.
man sizga qarab fikr qilmayman, u odamga qarab fikr qilmayman, ananga qarab fikr qilmayman, siz pichog'ingizga, qilichingizga qarab yo bombangizga qarab fikr qilmayman. Xudoga shukr, aqlimni ishlatib qo'yibman, Allohga qarab fikr qilaman. Hayot berdi, men nima qilyapman hayotda? Meni foydam tegish kerak. Shuning uchun ham balkim men sal boshqacharoq turgandirman bu yerda. Agar men hammaga o'xshab gapirsam, bu yerda bo'laman, menga xalq ham eshitmaydi, xalq ham kelmaydi. Durust aytasiz. Правильно qilman, чуть-чуть неправильный bo'lish kerak. Durust aytasiz. Odan keyin, durus, endi shundoqda aytgan durus qo'y. Кейде bizga de жетпей жатады. So'nggi chiqargan aningizga men rizo bo'ldim. Максим Федеев па шетелдік бір әншімен шығардым. Скажите имя. Осы әніңіз ерекше әсер етті. Оны қалай орысшаға аудардыңыздар ана ритмді? Ритм біздікі қалды. Бетте әнді o'sha aytadigan uni erkak partiyasini u aytdi, menga qarab aytdi, chunki men nima desam bo'ladi? Men o'zbekchaman. Men o'zimni o'zbek tilida, tojik tilida aytdim, ya aziyatka, Yevroaziya bo'ldi. Men Yevropa bo'la olmayman. U Yevropa bo'ldi, men Aziya bo'ldim. Вот Yevroaziya bo'ldik. Хотите Евроазию? Вот вам пример. Endi men ruscha aytib kimni hayron qilaman? Men kimni hayron qilaman? Men o'zbekman. Men ayta bilaman ruschani, lekin nima deydi? Fadeyev juda ham bir katta, u ham kompozitor, katta aqlli odam, nihoyatda kuchli muzikant. Men uni hurmat qilganim. San'at deb biladi. Признает нашу музыку. Shunaqa dey, уважает нашу музыку, уважает наши обычаи. Поэтому я тоже уважаю ихнюю культуру. Sizdan ugina, mendan bugina bo'ldi. Durust, o'ta durust. Endi Maksimdan endi sal oңтүстікке qaray tursiz. Қазақстандық әншілермен дуэт жазу ойда жоқ па sizde? Әріптестеріңіз бар ма? Осы елімізде бар, мысалы, Роза Рымбаева сияқты, мысалы, Мақпал Жүнісова сияқты, сондай бір Мақпал Жүнісова, көп қазақ аналары бар. Уважать етем. Мен уважать қыламын оны. Я очень уважаю ее, люблю. Көп национальный айтады. Мен o'zbekcha gapiraylik, qiynalib ketdim. O'zbekcha gapiraylik. Konsertlarda mana hozir men kritika qilmayman, lekin men ruscha gapiraman, lekin o'zimizni o'zbekcha fikrlayman. Tushuntira oldimmi? Bu yerda o'zini qozoqcha gapirgan bilan ruscha fikrlaydi. Fikrlash ruscha. Unchalar ko'payib ketdi. Qozoq kim? Qozoq çok keng el. Step ko'rgan. Кочевник bo'lgan, настоящий кочевники. Никто как казах, haqiqiy kochevniklar keng dalani ko'rgan, keng cho'lni ko'rgan qozoq bo'ladi. Eski ashlalari keng, широкий песни, красивый песни. Shuning uchun onalarni sevaman. Yaxshi ko'rib aytaman. Maqpol Junusova do'mbira bilan aytadi. Chiroyli, asta, chiroyli, keng. Soatlab eshitsa bo'ladi. Жұлдызхан, одан кейін менде бір сауал бар да, көп үлкен кісілер келіп, сізден менің ойымша бата сұрайтын сияқты, мысалы. Менің қызым сіз сияқты сіздің жолыңызды берсін, Жұлдыз Усманова секілді болсын дейді. Осыған сіздің ойыңыз, көзқарасыңыз қандай? Жалпы Жұлдыз Усманова болу қиын ба, жоқ әлде оңай ма? Қиын, lekin құлай, әліге қиын, Жұлдыз Усманова. Lekin удобно. Nima uchun удобно? Я ни под кого не подстраиваюсь. Menga baribir siz qanaqa razmerda to'g'ri u sizni problemingiz. Bu sizni vataningiz. Kerak bo'lsa siz qo'riqlab ayting, lekin men переживать qilaman. Tushuntira oldimmi? Men masalan O'zbekistonda yashab, o'zbek xalqiga ham aytdim. Shu O'zbekistonda konsertni zaldan turib aytdim. Mana shu yerda to'polanglar bo'lganda xalqdan o'ldi, boshqa qildi. Men переживать qildim, yig'ladim. Meni tinchim buzildi. Nima uchun? Chunki xalq. Agar xalqda bir narsa bo'lsa, bu tepani xatosi. Xalqdan shunchaki bir narsa bo'lmaydi. Bolangiz xato qilsa, kim ota-ona aybdor? Tushunyapsizmi? Tushundim. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, bemalol fikrlash kerak, Bu meni мнением. Siz xohlang,
Считаться qiling, xohlang считаться qilmang. Men sizga majbur qilayotganim yo'q. Вот, я сказала, это закон deyotganim yo'q. Я сказала, это мое мнение. Хочешь принимай, хочешь нет. У тебя тоже есть свое мнение. Ты тоже так же можешь с таким макаром выйти и сказать свое мнение. Кого бояться? Biz qonun buzayotganimiz yo'q. Сұрақ менде мынандай. Жалпы Жұлдыз Усманова концерті несімен ерекше? Ойбай оның, конечно, әнімен, өзімен, оның сахнадағы биімен, музыкаларымен ерекше ғой. Енді ол примадонна, Средний Азияның примадоннасы. Үш мемлекеттің халық әртісі. Соның өзі ерекше ғой. Иә, қазақта ауызға түкіртеді. Сол сізге ұсынса... Endi og'ziga tupurish tukirtiradi, u noto'g'ri narsa, lekin agar yulduzdaqa bo'lsa, yulduz aslida yulduz ismi Tabaraka surasi bor-ku, 5-6 oyatlarda o'chirib svet tushdi. Oyatlarda bor, yulduz farishtalar, malaklarning qo'lidagi qurol. Shaytonni urib tushiradi. Это же тоже тяжесть, это же тоже haligi nima deydi? Mana bir haligi gaplarim o'qday borib tushadi. Men bilaman, я не хочу делать больно, bir xil paytda больно bo'lib qoladi. Chiqib ketadi-da, qo'pol chiqadi. Ну и красиво говорить я тоже не могу. Я что вижу, то говорю. Men ham qozoqlarga o'xshayman. У меня все на лице. Ассаламу алейкум, я не могу так. Вот. Сонда сіздің мінезіңіз қазақтарға ұқсайды, иә? Бетім, у меня все на лице. Yolg'on yaxshi, qozoqlar ham yomon ko'rsa betida turadi deb turadi. Men ham shunaqa. Men ham yomon ko'rsam ko'zimdan turaman. По-другому не могу. Endi bizni Turkiston qalay kutib oldi sizdan? Turkistonda men yaxshi ko'raman. Turkistonda barakat bor. Turkistonda fayz barakat bor. Qandaydir bir spokойствие bor. Tinchlik yo'q, lekin xotirjamlik deymiz. Tinchlik boshqa. Xotirjamlik bor. Chunki hamma ibodatga keladi, bu yerda ibodat qiladi. Xo'ja Ahmad Yassaviy yotibdilar. O'shaning uchun men yaxshi ko'raman. Құдайға байланысты көзқарасыңыз қандай? Құдайға байланысты, дінге да? Аллаға? Я Allohni sevaman, он не должен, конечно. Xudoga ishongandan qo'rqmang. Xudoga ishonmagandan qo'rqing. Ничего святого нету. Xudo xolasa, Евроазия festivallari bo'ladi. Men aytdim, очень много талантливых. Xudo xolasa olib kelamiz ularga. Yo'l beramiz, Xudo xolasa, o'ssin yoshlar. Durs. Yulduz Usmonovadaqa bo'lsin, lekin Yulduz Usmonovadaqa qiyinchilik ko'rmasin. Inshaalloh. Rahmet sizga. Sizga ham rahmat. Құрмет көрермендер, бүгін бізде сұхбатта болған Жұлдыз Усманова келесі жедел сұхбаттың санында кездескенше аман болайық.